ti masakbayan. Naagting ako dito office. Ado man na trabaho ti masapul nga si Kaswag. Naimbaglakit din, tada ti sekretaryak akanayo na mangtultulong kanyak. Naitulod ko matan ti anak ko di pagadalan. Iso na nagsakak manin niyag trabaho iti agmalmalem. Patpat gakunay ti anak ko. Iso arumbang lang nga salwadak. Manipod nga min pimusay ti asawak. Iso lang nga tinagtaytayikan ti lubong ko. Diyak ba yun sumursurot kadagiti kagayam ko na rumrumarda mapan agaliwaksay. Obligado ak nga minamang sukon iti anak ko. Tadyak ipalubos ngagmaymay sa nga agawid. Ang mga noon niya ti mapasamak kan kwa na no bilang laeng. Diyak lakit di mapakawan ti bagig. No adadaga sa mapasamak kan ni Shasha. Nasaya at simangpet kayon nga agama. Apag husto, nakaluto ni Inday. Imbagak nga minabasapa nga agluto, tama nga numasapa kayo nga agawid nga agama. Katjak nagkamali. Nasapa mo't nga min anairing Pasko tagiti trabaho kiti office manang. Iso nasapa nasukon ko ni Shasha. Balasangan di anak mo. Dandani pa yan agturpos iti college. Apay nga minasuksukunan pa'y lang. Amunan ti agawid. Di ka kat sumurot ka dagiti gagayem mo, tapno makaaliwaksay ka mat, Raul. Saanen manang. Importante, masukon ko ti anak ko yung universidad. Amo matadyak piyarin nga agawid niya agmaymay sa. Ay na, Raul, manipod pimusay di asawam, impamaysamod ti panawan mo kini Shasha. Nalipatan pa yun ti bukod mo apagragsakan. Mabalin ka pa'y ang mga asawa no kayat mo, tapno adabot kad kadwam. Apay ayaday tati pampanunutom manang. Katada kayo mo't kan ni Sasha kad kadwag. Umanayin aliw-liwag makit-kita kayo adway ti anak ko manang. Saan nga agnanayon nga aday ti sibay mo ti anak mo, Raul? Kasanod no makaturpos, kat makabirok tuwat na iti trabaho na. Alangan mo't amapan mo pa'y laang sukunan iti pagtrab-trabahuan na. Manang. Day tati kanayon ko nga ibagakan ka. Dumteng to ti aldaw ang mga ramid iti bukod na abiyag ti anak mo. Kasanon, numakiasawan ton. Diyak ba'y kaya ta panunutan day ta itamanang. Makitan to. No dumteng day ta nga aldaw. Oh, kumusta ti panagadal mo, Shasha? Okay mo, tita. Excited ak nga rodan. Taumadan ti graduation mi. Oh, huwag nga paiso. Dandanin ti graduation mo. Ay, kamaudyanan na. Nagbunga amin na sakripisyo yu kad ni papam. Wan nga rod, tita. Nang runa ni papa. Ado arigat na kanyak. Agpaiso day tabalasang ko. Nakita mo't no kasano ti panangipatagkan ka ni papam. Impabaysa na ti panawanakan ka kan iti trabaho na manipod pimusay day di mamam. Iso nga roda kayat kumot asubadan amin arigat ni papakanyak, tita. Babaan iti panakalpas ko iti kursok. Hanya nga iti planom kalpasan ti graduation mo, iha. Kayat ko ti ag-review adagos kan ag-board exam, tita. Barang makapasaak, kat agbalinak ton anaan-anay a CPA.
Sigurado ang maragsakan ni Papa iti dayta a planom, iha. Para ka ni Papa amin dagito nga aramidak, tita. Kaya't kung agbalin a proud kanyak ni Papa. O sigurado dayta, iha. Nasigbot ka. Di mo pulo sinukir ni Papa, manipod ubing ka. Isuga amok a proud na proud kan ka ni Papa. Nadya ko na mga ibagam, iha. Agpakadak ko mapapa. Ada nga minaskan alapasan mi a group work mi. Kaano dayta? Inton bigat, Papa. Masapol nga mi na malpas. Mapan kami kumaiti-balay-tibay sa akaadalak. Amo mo tadyak kaya't amapmapan kay ti sabali a balay, Sasha. Ngam kaputa masapul a malpasyo dayta a group project. Sige, palubusan ka. Hanggang siya ka mismo timang itulutkan ka no sa di naman dayta a lugar. Ken sukunan kayo doon nalpas kayon. Awagan nakto. Agyaman nak, Papa. O sige, ibagak to kadagiti ka grupo nga itulod nak. Amangan no adan tumayat a makikuyog kanyak. Wan iha, sige. Ibagam kadakwada ta itulod kayo iti papanan nyo a lugar. Kastaak ka-istrikto iti anak ko manang Emmy. Masapul nga itulod ken sukunek iti pagadalan. Kastamet no adda papanan na. Siya ka mismo ti mangitulod ken mangsukon metlaeng ken kuana. Ngam awan apulos tinangeg ko apa nagreklamo manipod ken ni Shasha. Gaputaam muna apara iti pagimbagan na metlaeng ti araramidak. Yal alikakak nga minunay ti agmaymay sa nga anak mi, iti day di pimusay nga asawak. Ti anak ko laengan tinagtayekan ti biyag ko, manipod agmaymay sa akon amang isaksakad kan kuana. Diyak matan ng asawa manang, gaputa diyak kayat nga adda sa bali apakaiturungan ti imatang ko, kastamot tan ti panawon ko, no diket ni Shasha laeng nga anak ko. Papa, graduation me next week. Excited ka ka din, iha. Of course, Papa. Excited akon. Ngamin, nagbungan ti sakripisyo yo kanyak. Oray siya, Shasha. Ngamin, agturpus kan. Ket amo kakas kanyak, maragragsakan mo't ni mamam nga daytan iti sidong tinamarswa. Arapapi ngamin adwa ken ni mamam daytoy, anak. Sayang nga rod, Papa. Saanan anauray ni Mama ti panagturpus ko. Sana bali, iha. Tanatong palen ti arapaap mi para ken ka. Apaman ang makaturpusak, ag-review akto adagos, Papa. Kayat ko ti ag-take adagos iti board exam. Tapno fresh pa ang dagiti inadal may ti pagadalan. Kat sapay la ko mata makapasaak. Di ka agdanag, iha. Amo ka kabaalam dayta. Nasaririt ka. Ngam di mo lipatan akidawan ti panaraba iti Diyos kan kawan. Wan, Papa. Kanayon at dawatak ti panarabay ti namarswa. Kan daw-dawatak asapay la ko ma. Tamata ginayon ti kinasalun at yung kanitita.
Tapno maimnasyo pa'y tibunga dagiti sakripisyo tayo. Amo ka di nakabaybay anti Diyos anak ko. Namnamaem amaton oy mo amin nga arapaap mo. Congratulations, Iha. Happy graduation. Thank you, Papa. Kamaudyanan na. Nalpasan ti amin. Naggraduar kan. Board exam lang ti kurang. Amok akabaalam dayta. Ikagumaak para kan ka, Papa. Kada kayo kan ni Mama. Oh, thank you. Maragsa ka na ka talaga para kan ka, Shasha. Ni Tita ngay, apesan nga imay. Ay na, aday di balay. Isuti mang supervise ka dagiti may sagana. At ang amin, insagana mi abas sita pagsasangwan tayo kadagiti kagayim tayo. Ha? Kasta ka di, Papa? Wen, Iha. Sumaalan, umay kan. Siguradong agur-uray daitan. Nang runa dagiti bisita tayo. Sige nga rod, Papa. Mapantayon. Oh, kumusta nga iti na si Kasum, Iha? Okay mo, Tita. Mangrugi ako nga review. Kat kalpasan ti sumagmamano abulan. Exam minton. Lalaingam, Iha. Tapno take 1 ka laang iti board exam. Sapay la ko, ma, Tita. Kabaalam dayta. Abok, Iha. Tita. Kasla makitkita ko no kasanunto ti kinaragsak ni Papam. No naan-anay kanton nga accountant. Uray siyak. Kasta unay mo taragsak ko, Tita. Tanaaramid kong tinabayagan at tartarigagayan ni Papa. Wen, mapasabak dayta, Iha. Basta di mo liwayan ti agkararag iti namarswa. Congratulations, anak! Nakapasa ka iti board exam. Agyaman nak, Papa. Para kada kayo itiday di mamaamin dagitoy abaligik. Nagbungan ti amin na sakripisyum, Shasha. Kat amok nga dayo ti madanon mo ita. Tamaysa ka na certified public accountant. Agaplaya kadagos iti trabaho, Papa. Iti kasta, makatulong akmatan kada kayo. Iha, aramidam day tapara iti bagim. Di nakpanunutan, napiksak pa'y. Kabailak pa'y iti agtrabaho. Basta, kayat ko, apaman ang makabiro ka kiti trabaho, agrelax kayo matan, Papa. Wen, aramidak day ta. Sana bale, ta sumagmamanula at tawanan, agritero aktumatan.
Nagbiit ang naglabas ti panawan, manang Emmy. Aging ga nagbalin anaan-anay a CPA ti anak ko, ani Shasha. Siyak siguron ti kararagsakan a tao kadagidi a kanito. Amok nga agbalinton anaranyag ti masakbayan ti anak ko, gaputa na tunoy-nan ti arapaap na. Saan nga rod ang nagsayang iti panawon ni Shasha? Nagsapul adagos iti trabaho, apaman ang nakapasa iti board exam, kat saan met anapaay. Nakasarek iti may sa akumpanya dito'y Bulacan ti anak ko, kat na nga to adagos ti saad na iti kumpanya, ang nakasarekan na. Shasha, rabiin. Apay nga itala nga sumangpot ka. Ay, nagawis ngamin dagiti katrabahwak, papa. Napan kami ti bar. Masansan mo't ngamin na mapaspasamak ti kastoy iya. Amo mo't amadanagan no kasta adi ka paila si mangpot. Papa, saan ako lobi nga basit? Kabaala ko na salwadan ti bagik. Ang iya. Papa, kayat kunti aginana. Nabanugak. Inton bigat tayong tulangan ng agsarita. Sige. No isuti ko na. Ala, inkangarudan iti silid mo. Sige, papa. Payakas lang nakaununag ti pampanunutem, Raul. Mapampanunot ko lang ta anak ko manang. Kasla nagbaliw nga minan ti ugalin na, manipod at dan trabaho na. Saan la asikati nakadlaw iti dayta? Uray siyak. Kan masansan pa yun nga agawid iti tanga trabi. Imbagak ba't dayta kang kwa na manang, nasairak lang iti sungbat na. Takabalan na kanon asalwadan ti bagina. Wan, ngam babae ti anak mo. Amangan no adadaka sa mapasamak kan kwa na iti kastanga aramidan na. Naitangar ti pagdantanagak. Mano atawon na tinartaripatok ti anak ko. Tapno may paayak lang iti nasaya at amasakbayan. Amok dayta. Amok nga impaay mo ti amin para kan kuana. Daytan, day kanayon nga ibagbagakan ka, Raul. Saan mo ang makontrol nga agnanayon ti anak mo? Nagruna no addan iti umno nga edad. Manang. Masapol nga aklunam ti kinapudno. Saanan ang mabalin at ikayat mo ti kanayon ang matungpal. Ikararag talaagan asapay lako ba? Tawan to ti mapasamak a pagbabawyan na iti tungpal biyag na. Mangrikrik na iti dayto ang mapaspasamak manang. Kaslawanan patag ko itanak ko. Ang amuray no kasta. Adaklat ta kanayon dito'y para kan kuana. Anya ti ko naman napatag nga ibagam kanyak, anak. Amo kamaklaat kayo iti bagak, papa. Nga masapol ama amuan yun ti amin. Sige. Ibagam no anya dayta. Masikugak, papa. Anya? Masikog ka kunam? Nay, agore ka. Asino tinakasikog ka? Katawan pa'y matinyam amo makaayan ayat mo. Saan ko akaayan ayat ti ama ti sikog ko, papa? Anya?
Kasano ang napasamak dayta? Saan kayo matgay mga gayan ayat ngam nagpasikog ka kenkwana? Kasano ang amom dayta alalaki nga ibagbagam? Inyam amo ti may sa office mate ko, papa. Kanayon akadwami, tunggal rumwar kami nga agkakaopisinaan. Agkalugaran da kami ni ti office mate ko. Malagip yu ka di, nga adamay sa agundaway, at nga trabii akon anak kaawid, kan nakainumak. Wen, iha. Kat matantanagan ak unay idi na nangururay kan ka. Iso daya ti pan nakapasamak ti amin, papa. Adda napasamak kada kami iti day di arabi. Ngam di kayag danak? Takderan na tinapasamak kada kami. Ngam, amom ka din day ta alalaki. Kaya't ko asawan, amomon nga niya ti kababalin na. Tinapatag, bigbigan na nga iso ti ama ti anak ko, papa. Kaya't ko ang makasarita day ta alalaki siya. Anya ti trabaho na? Messenger iti bangir nga opisina, papa. Anya? Messenger? Iha titulado ka tao. Certified public accountant ka. Ngam tinutupam ti may sa messenger. Saan ka katinag pampanunot? Kas na kunakon, tinapatag, bigbigan na nga anak na to'y sikog ko, papa. Anya kamatan, iha. Di mo pa'y inikan patag ti ado arigat nga agpadpada. Dagiti sakripisyo tatap no makaturpos kalaeng. Hita, kastala nga lalaki ti pagtungpalam. Napanan ti utak mo, Sasha. Kasladyak pa'y lamamati akas ti tinagbanagan ni Sasha manang. Nagsakit a panunutan na kalpasan dagiti inararamid ko para kankuan na. Awan mo't lagayam ti pagmamaayan na. Nga magdadatan ti kinapudno Raul. Napasama kan ti pagbutbut ngam. Nga maawan maaramidam ta kinayat dayta ni Sasha. Kasla nagtupak kanyak ti langit manang. Kilata na pukaw ti inararapap ko ang nasayata masakbayan ta anak ko. No kaano ang nagbali na profesional, santo pa'y lamapasamak kan kuan na ti kastoy. Anya ti nagkurangak. Awan ti nagkurangam, Raul. Impaay mo ti amin mo. Di mo pulos pinanunot ti bagim. Iso adi mo kumapabasulan tabagim, Raul. Manang. No adaman rumbang amababalaw. Iso dayta ni Sasha. Saan mo ta panaguyaw? Hanggang nasaysaya at nukas matlakan ko na ti pagtungpalan na. Dayta nga ro ti pagladingitak unay manang. Awanan ti maaramidam. Addan iti umno nga edad ti anak mo. Tapno agdesisyon para iti bagina. Ken iti masakbayan na. Tinasaya at nga aramidam. Paumayam dito'y jay lalaki. Tapno makitam, ken makasaritam. Kasladyak kabailan manang. Rumba nga iturturad mo. Babae ti anak mo. Uray saan asika ti agdesisyon. Masapol amaamamom day di alalaki. No may parbang matlaang nga iso ti agbalin nga asawa ti anak mo. Sige manang. Ibagak na itakan ni Sasha. Agpay sumatkit diti ko nam. Masapula amok mat day jay alalaki.
Adda kamin, Papa. Nasaya at met. Ala, agtugaw kayo. Naimbag arabi iyo, ma'am, sir. Si Kani, Iso ni Lance, Papa. Lance, ni Papak. Kan isumot ni Tita Sandra. Nasayaat mo ta nakapasyar ka, Lance. Talaga kaya't da ka ama-amam mo. Tita, Pasensyaan yun ni Raul. Talaga naklaat iti kinapardas na iti paspasamak. Lance, amom ka din ti kasasaan ni Shasha. when ma'am? Kahit anati plano yo ita, tagastan di ka sa saad ti anak ko. Nakasagana ka mangitak dari tinapasama kada kami, sir. Baro ka kadi. Awan asawam. Awan, ma'am. Nasayaat. Awan anak mo. Kwa, ma'am. Ulitek. Awan anak mo. Adda, ma'am. Adnya. Adda anak mo. Papa, Oh, Mano ti anak mo. dua, ma'am. Diyos ko. Kunak nga awan asawam. Ngumapay nga dadwa nga anak mo. Papa, saan da nagkasar iti ina dagiti anak nga? Amom amin dagito'y Shasha. Apay di mo impakamu kanya. Raul, agkalma ka kumalaang. Manang, kasano nga agkalmaak. Agasam, amo ni Shasha nga dadwa nga anak da ito alalaki. Ngam di na pulos impakamu kadata. Saan nga importante day ta, Papa? Tinapatag, adda dito'y ni Lance, kat aklunan na nga iso ti ama ti sikog ko. Amom ka di da ito asinarek mo, ha? At na responsibilidad da ito alalaki. At da anak na. Kapailam nga aklunan da ita, nga da anak ta agbalintong asawam. Wan, Papa, tinapatag, adda madakkelan nga ama ti anak ko. Tsak pulos namnamaan da kita pa nagrasrason mo, Shasha. Tsak lapulos impagarop. Papa, Bayampay laang ni papam. Nakarkaron adi na maaklon tinapasamak. Nang runa ita, tanaamuan na nga dagaya man anak ni Lance. Awanan manang, talaga naulawan di ka anakam. Kinasaritak ni Shasha. Ngam talaga natangkan ti pangadang na amakidan na itinadya lalaki. Anyamot di anak ko. Awanan ti maaramidan ta Raul. Nangadangan di anak mo. Kat talaga pinili nanday di lalaki. Imbagak pa'y kan kwa na asaan nga agdanag. Taadatamot nito'y amang tulong kan kwa na. Aging ga iti makapagpasngay. Kataan niya tinsong naman ang. Di na kanukayat nga awan mabangunan nga ama ti anak na. Hisabayamon. Itadmon ti pamalubos mo. Panawon batan tapno ipaayam ti panawon ti bukod mo apyag. Saan ka nga umububing, Raul? Deserve mo matagbalin ang naragsak. Uray iti sumagmamanulaangan a panawon nga adda kapay abiyag. Saan mo nga itali ti bagim iti anak mo? Agaliwaksay ka mat. Manang. Ipaay mo noan niya ti pagayatan na. Nagbalinto na saya at tibiyang na. Pagyamanan tayo iti Diyos. Ngam, saan mo't nga idaw-dawat? No saan to ngagbaligi? Adatan tulat ta mga klulukan kwa na ken iti anak na. Saan ko mga agsaksakit tinakam mo, Raul?
Tapno saan anadagsan ti serken abiyag ni Shasha nga anak mo. Bakay, imawag ka din ni Lebe nga anak mo. Nabayag mo't basitan na saan ngay mauawag Nagsarita kami itay laeng. Pasensya ka nun, tanapan gayam na kiseminar ijay Cebu. Iti may sa kano a branch ti kumpanyada. Kasta aya. Isumot lagayam Amok nga bin kahit adi na may turod ti saan nga umawag. Wan nga rod Damdamagan na nga rod no kaano ka nung agbayad di adi na. Taamang ipawit iti kwarta. Kastamot ten iti paragastos tayo diti balay. May baglaengan tanasaya at tinastrek na trabaho o di Manila. Iti likodan ti kasda kinatao na nagtured anapan nakigasang gasat itadayo a lugar. Wan lakay. Iso nga uray ibagbaga dagiti daduma a problema kano ti anak abayan. Saan ka data? Tanagsaya at atao di anak ta. Ay wala. Ipampanakal ko unay da nga anak ta. Bakit? Oray asino ti kasangsangaw. Talaga nga ibidbidak kadakwadan ni Lebe. O may kumamat ag bakasyon. Tamailiwak una yung kankwana. Ngarud Oray siyak, mailiwak matan. Ay di buridak mo ay. Agawid to kalpasan ti klase na. Amumot saan anasam iti pasyar ni Lian. Sa bagay mo't kit di Malangarod tayo nakman pa'y iring pas jay aramidag akulungan ti manok di talikod ti balay. Sige nga raw, tagluto akmutan iti pang maluman tayo kadalian. Nanang, imawag gayam itay ni Manong Levy. Ipatulod na kanon di pagbayad ko di pagadalan para iti final exam ko. Kastamot ng ti kwartayo. Ay baka mukan tong aruden amang irwar anak ko. Aywan, malpas man gayam ang timay sa semestre. Dandanikan agturpos anak ko. Wan nanang, naimbaglaangan tapi nagadal naklata ni Manong Levy. Kat kayat na makaturpos ka mo takaskan kwa na. Kitaam ni Manong mo at natalgad at trabaho na ije Manila. Kaya't kung tumatag trabaho ije Manila inton makaturpusak nanang. Saan nga dayo ang mapasamak da Italian tada ije ni Manong mo. Imposible adi nakatulungan na makabirok iti pagtrabaho am ijay. Sapay kumaan nanang. Tapno dua kaminton ka ni Manong ang makatulong kada kayo. Simple laang matibiyag dito probinsya. Saan anarigat tibiyag dito basta nagagat ka. Napanagnakamot na ita saan aya. Sabagay, ngam talaga akayat kumot ija Manila no addan to pan nakabalin na, nanang. Una yan. Kung naklakit din na makaawid ak itay tinasapa. Ngam narabianak man hindi ti opisina. Tadanas ka na overtime. Kasan mo, mas hapula may ring pas da ito para itong bigat. Sapay jak nakapakada ka ni Bob ang marabianak kita. Day off na kat sana si Marek. Ang mga noon niya man yung tinararamid na di apartment kat sigurado. Nabambannog man day Giant. Awagak tulatan iton madamdama. Tapno saan mo't ang nakakaasin nga agurura iti apartment mi. Ibaga ka mo nang tulatan na mga tapno makainanamatan. Tamasa pa man na sumrek iti trabaho na inton bigat.
Agyaman na ito nakasangputak mutlaan yan. Ay bagtadakan. Ha? Nakaring ka pa ilaan, Bob? Inururay ka nga ron. Saan na nga imbaga kita imawagat nga umuna kalatan amangan tapno di ka mabisinan? Impagarup ko pa ikit dino nakaturog kan. Imbagak pa asa na balen ta damot tulbot ko. Ngam nakariing ka pa imutlagayam. Levi, amo mo tadyak makaid na. Aging gati di ka pa simangpat. Mala, ingkagpalisan tayo dasar konti ka nanta. Ay na, sika talaga. Agasam, ta inuray nakpayamangan. Siyempre mata. Dagiti paborito masidarin tinlutok. Isa masapol nga giddan ta amangan. Okay, mabit lang arod ha. Agpalisak laeng. Kalpasan na, mangrabiitan. Partner ko ni Bob manang Emmy. Agpapaay matlaang iti maysa nga opisina ijay Manila. Nasingpat ni Bob kat agtalo atawanan ti relasyon mi. Agpada kami ama kumikom iti trabaho. Ngam napalalo latta ti panangasikaso na kanyak, banag nga ad-adan anakat nagan ti riknak kenkwana. Gapot ama kumikom akuna iti trabaho, manmanon ang makaawidak iti lugar mi. Ngam jakmat ket di maliwayan ti agipaw iti allowance para iti pamilya, nang runa ta syakket nga rod ti mangpapaadal kanilian akabsat ko, adandani matan agturpos iti kolehyo. Iti may sa arabii, kinasarita na ni Bob. Levi, kita'y papalpaliiwan ka. Di ka matagtagari, sipod sinukon kay ito opisina yo. Ada ka di problema? Awan matkit di. Pampanunutik laeng ti may papaniti na inayon na trabaho kay office. Anya ti nainayon na trabaho. Ay na, syakit din ti tinutukan da mapan ag-check na da parikot iti branch mo iti Cebu. Diyak kumakayat, siyak kanumat ital ka ni boss. Oh, di mo pa'y kayat? Challenge na ita para kan ka. Tapno may pakitam ti kinasirib mo kadakwada. Anya ko mati problema may papaniti da ita. Sika ti problema, Bob. Kasano ka langan na awanak? Di pa ikat awan ti mga sikaso kan kan? Siyak ti problema? Anya ka mo tin Levi. Di nak problemaen, takabailak mo ti bagik. Ang nakakaaskan ano kwa? Agasam? Agapu ka iti trabaho. Kalpasan na? Sikapay lataga si kaso iti kanam. Kano niya pa'y dita? Awan problema iti dayta kunakmanen. Ay basta. Sana mabalinyag may saka dito'y naawanak, Bob. Masapol nga da kaduam. Katadan na panunot ko a solusyon. Oh, anya dayta solusyon? Mapantasukunan ni ading ko iti probinsya. Dito'y laangan nga ituloy na ti panagadal na tapno da kaduata dito'y apartment. Ang umanugot nga ta? Kan apay masapula kaduan na akpailang na adin mo. Nakababain mo't kadakwada. Bob, anya ko matipagbain nam. Nabayagan ti relasyon ta. I think panawanan tapno mayamam mo ka kadagiti dadakkel ko. Kastamat ta niti kabsat ko. Maawat dak nga ta? Amangan mat no. Bob, nasingpat dananang kantatang ko. Amo ka maawatan dati relasyon ta. Agtalik ka kanyak, Bob.
nanang. Hello, Levi anak. Ay, naimbag ta imawag ka. Kumusta ka? Nasaya at mo't nanang. Imawag ka, tay bagak nga agawid akin ton weekend dito probinsya tayo. Ay nagsayaan ngay anak ko. Talaga mailiw kami mutunkan ka. Ngam, ada ko makidawag kada kayo nanang ha. Sapay la ko mataw manugot kayo. Anya ka din ay ta anak ko. Nanang, kaya't ko kumasukunan kan ikuyog ni ading ko alian dito'y Manila. Masapol ko nga minti kadwa dito apartment. Kan dito'y matan nga ituloy na tagbasa. Anya? No siyak awan problema anak ko. Nang masapol akasaritang pa'y jay adem no umanugon. Nanang, iso nga umay kami dita. Ada ka duwa anak ko. Ada nanang. Pasensya kayon ha, no italangay bagak kada kayo. Kadwak ni Bob, ti boyfriend ko. Anya? Ada nobyo? Nanang, nabayag kami maten. Isa masapul ang mamamu yun. Di kagdanag, tanasingpet ni Bob, nanang. Ay, sige nga Ruth Basta urayan da kayo dito, anak ko. O sige nanang, sumangpet kami dita inton weekend. Sumangpet da manong kunayo nanang? Sino ti kadwa na? Ngagpaisaw. Sino ti kadwa di anak ta nga umay agbakasyon lagreng? Ay, ti kano nubyo na. Ha? Anya? Ada nobyo ni Levi? Agpaiso ka di day tangay bagbagayo nanang? Ay, Isumot ti ko na di kabsat maulian. Nabayag da ka noon, iso nga umay na iyam-am mo kada tayo. kanya nga ingarod ti maaramid tayo, no iso ti pagragsakan na. Nahustuhanan iti edad jay anak mo lagreng. Amo na antar aramidan na. Sapay ko mga Rod Kana dapay may sarantana nga umay ditoy. Si Kalian. Nay, Ha? Apay ka no nanang? huwag nga agpaisaw. Anya ti gagaran na iti adi na. Kaya't nakakano nga itugot ijay Manila. Kat ijay kan nga agtuloy nga agadal. Tapno adang atakad kadwada ijay apartment da. Nay, Kasta ka di? Ha? Ay na, kayat ko launay ananang. Kayat ko muti makadano ni di Manila. ay aguray ka man. Sigurado ka, Lian. Wuntatang. No palubusan da ka? Napaikit din asaan kat adamat ijay ni Manong Mau. Iso nga agsarita kayo nga Rod. Apaaman asumangput da. Naimbagal daw yu, tata. Nana. Ay, kastabot kan ka, Barok. Nanang, tatang, iso ni Bob, nobyok. Mala. Agtugaw kayaw. Agyaman ak, tata. Ay, naimbag man ta, simurot ka, Barok. Pasensya amon to'y nano mo abalay me. Nagmayat nga rin dito ayan yung nana. Natal na. Ken presko ti angin. Sana kasi dya syudad. Ay nanang, ayan gayam ni Lian. Imbaon ko biit ije ile, tanapan nakitsinda. Ginatang na dagiti paboritom amakan, anak ko. Ay na, agyaman ak nanang. Ay, ewan gayam.
Anya nga iti ko na nilian iti singasing ko nga itugot ko na di Manila. Taijayan nga agnaed kan agada. Ay, kay kayat na anak ko. Ang mapayaya kayat mo nga agyan butan ije Manila, ije Adem. Kuang amin, nanang. Adda baro at trabaho iti opisina. Masansan to nga agbiyahe at. Iso ati kayat ko, agyanan nilian ijay. Tapno saan nagmaymay sa amabati ni Bob iti apartment mi. Ken tapno adaga si kaso iji balay tunggal awanak. Kahit okay ka dilaeng ken ka, Bob. Makipagnaeden ka na kayo ni Lian na kabsat ni Libay, ijay Manila. Uwan atata. Kayat ko. Awan ti problema kanyak. Nasaysayat pa ikid di tapno agkaduadan ni agkabsat ijay. Alak, makamu kayo nga ruda ni ije adiyaw, no addad ton ijay. Uwan nanang. Di kay agdanag. Da kaminton ti makaamo kanilian. Iti ababa sa Rita manang Emmy, na isurot mi nga rod ni ading ko iti Manila. Tunggal awanak, isuda adwa ka ni Bob ti mabatbati iti apartment apag nanaidan mi. Kampante ak kadakwada, gaputa makitak akas lakabsat latta ti pangibilbilangan ni Bob kanilian. Nakitak ti kinasinged da adwa. Nakitak ti panangasikaso ni Bob iti kabsat ko, kat kastamot ni Lian ken ni Bob tunggal awanak. Mabangbang aranak tunggal makitkitak ti kinasinged da, taawan ti makitak a problema iti panagnaed mi iti maymaysa a balay. Iti maysa a rabii. Mapanak man din ijay si Buinton bigat. At ka nga minrims pa problema ijay. Isa masapol ang mapanak kadagos. Kasta ka di? Mano nga aldaw ti kaadam ijay? Tsaka mo, Bob. Ang mga numabayaganak, tamasapol ang masulbar ti problema, sakbay nga agsubliak ditoy. Kasta ka di? Kanayin latan di pa nagbiyahem. Sana bale, tadamot tinilian dito akad kadwam. Saan ka nagmaymaysa? Nakababain na iti kabsat mo, Levi. No, mabalin. Diyak kay ti papasikaso kan kuana. Si Kamot? Saan na nasabsabali kan kanilian? Kasla kabsat mo maten. Iso di kang agbabain kan kuana, ha? Levi. Di kagdanag, takasaritak ni Lian. Bilinik manen. Kan iba ka medyo mabayaganak ita nga agsubli ditoy, gapu iti asikasuk aparikuan ijay Cebu. Apay nga taasan arumrumar ni Manong Bob iti silenda. Saan nga taama pan agtrabaho ita? Ay, tinasayaat. Riingak laangan. Ang mga numaladaw iti trabaho na. Manong Bob, umay ka manganan. Ang mga numaladaw ka iti trabaho. Diyak sumur kita Lian. Madi nga minterik na. Ala, agsakit ka Manong? Mabalin ka diti sumrek? Lukatamlatan tari daw. Ta saan mo ta nakalakday ta?
Ala, agan ano kan manong? Nan, dapadapan ka man? Ala, nagbara ka manong. Agurigor kamot gayam. Malamlaminak nga roda. Kan nagsakit ti ulok, Lian. Mabit lang manong. Mapanak mahala iti pagbanyos ko ken ka. Tapno makaginawa ka. Kaya manaklian. Jack kamo nawan yan tinapasamak kanyak na awan ka. Ala, mangan ka nga rodan manong. Daytoy pala lugaw alinutok ti kanam. Ganday ta itlog. Kalpasan na, agtumarkanton iti agas mo. Pasensya ka na. Awan ngamin ni Levi. Isa kapilitan na si kanti mga asikaso kanyak. Di mo panunutan day ta manong. Isang arod nga dak ditoy. Tasyak ti mangisandi ka ni manong ko. Amom, Lian. Nagasat agbalin niya asawam. Nagsingpat kan. Naglaing ka nga gasikaso. Manong, ti imak. Pasensya kan, Lian. Ngam, jakon malapdan teriknak. Jak ingagara day ta marikriknak para kan ka. Inka gumakalapdan teriknak. Talagang agayata kon kan ka. Awan ti rumba nga idawatam kanya iti pasensya. Gaputa, agpada talaang iti marikrik na. No, kasta. Diyak mating gagara ti amin. Linapdak ti riknak. Taamok adakkel apakabasulak daytoy ka ni manong ko. Ngam talaga nga agayatak maton kan ka. Ngam amok kasan ang mabalin daytoy arik nata iti tunggal maysa. Lian, ipalawag talangan kin ni Levi ti amin. Amok ka maawatan na tantumadlaan. Agkid dawag iti pamakawan kan kuana. Iti sana na igagara pasamak. Kat ikarik adikan to baybay Lian. Sapay ko marod, tamaawatan na ta ni manong. Sapay ko ma. Apakas na saan kayo ang maragsakan iti sa sangpot ko? Kumusta kan, Bob? Inasikaso nakakadimot lang ni Lian, hindi nagsakit ka. Pasensya kan, tawanak idi. Levi. Manong? Apakas na ti Jaryo. At ka di problema? Pakawanan na kami kumalevi. Ngamsan mi nga igagara ti amin. Anya ti kayat yu asawan? Levi, agayat kami ni titunggal may sa kanilian. Anya? Agpaiso ka diti bagbaga ni Bob, Lian? Sumumbat ka? Pakawanan na kami manong. Ngam, agpaiso timbaga ni Bob. Linapdan mi ti marikrik nami iti tunggal maysa. Ngam... Hindi man niya. Trinaydordak, kasta ka di. Nagtalaga ka na kayo adwa. Kung naglawan kay Papa na di makikita ka kinadagkat yu adwa, nagpindutak gayam. Pakawanan na manong. Ngam talaga nga agayan siya kun ka ni Bob. Pakawanan na kat Levi. Diyos ko. Napatag ka kanyak. Awan tinagbaliw iti day taarik nakparakan ka. Ngam na amiris ko apang mataglangan para iti may sa akabsat ti marikrik na ka. Gaput agayata kun kanilian. Ikarik ajak to baybay antikabsat mo. Saan kun to apaldaangan? Itsaka mo na niya ti isawang ko. Itsaka mo na niya ti marikrik na kita. Napatag kayo kay pagpata kanyak. Aniyan.
Nagsakit! Tinarami Diyo! Nagsakit unay! Apingada kayo, nanang. Mayak anak ko, takayat ka kasarita maipapan ka dabab kanlian nga ading mo. Amok latan. Ija ayan niyo tinagkapangan da. Idi pinapanaw ko ida dito eh. Amo ka nasakit kan ka tinapasamak anak ko. Ngam palawag dagiti duati pudpud no anapasamak. Saan da nga inggagara timang pasakit kan ka? Isuna laeng ta talaga siguro nga isuda ti para iti tunggal maysa. Amok nga awan gaway ko kanilian, nanang. Tapudpud na babae ti kapsat ko. Kat maipaay na ti amin na kasapulan ni Bob. Hindi yung maikat nagsakit tinakam ko kadakwada. Maawatan ka anak ko. Iso asya kunti dumawdawat iti pamakawan para kadakwada. Napatagdangag padpada kanyak, nanang. Napakawan ko idan. Ngamjak pa'y kabailan na makita idadua. Iso ngayon kadang ko tumadayulangan tapno makalipatak. Sa dino ti papanam anak ko. Nagpahiyakar ako ni Cebu, nanang. Iti branch ti kumpanya mi ijay. Panawak mo tanda itong apartment. Lebi anak. Amo kami na jak to makalipat. Aging iti makitkitak da ito lugar. Adakan ka anak ko. No isuday tati amom a makapasayaat kan ka. Sapay la kumata makalipat kan tumutlaeng. Kat ka ba alam ton asang wendabab kan tikabsat mo. Nalabit at umteng to da ita ka nito, nanang. Saan pa nga ita? Nang runak at sa diwa pa ilang di sugat agapuanan ti ayan ayat dadwa. Sa diwa pa ilang, nanang.